إن الدين عند الله الإسلام. معنى هم كشورون الله جا حضرتك دينك إسلام دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اسباجير دوها كيدهم يدو أرمنجي مي يدو ميتي اور تفات واقتك مي ديكم مي كهنتو مي ලෝබි කොංගාද චිත්ත ලෝබි දෙවේ චිත්ත අල්මන්තරේක මේ ඒ ලෝබිමා නෆරතුමා මේ වර එන් කාද ඉමෝෂන්ස් තකි දෙවාක මෙදකේ ලෝබිමා නෆරතුමා අදාවත්තරයමා රුලියුමා එක්වරි උමා මේ කන්තත්තේ මේ හයිගතු වර මුහිම කන්තත්තක මේ ඉන්සානුගතර මේ දෙබෑස එයා නුලේ චිතක එන එයා නුලේ නුලේ එයා ගෝලේ එකම අලුගන මුස්ලිමුන්ගේ හැසියතුන් දන්නන් ජේනි ලෝබියුම නෆරතුම ස්මි ඔන්නන් ජේනි මං අල්ලාහට්ටකේ ලෝබකි රංගොන එමුණ ලෝබකි අද නෆරතකි මි හිතුගෝෆද ඉහ්සාසෙන් රුලිවරි කම අනුන් එබ්බේ කොනේ බක මි ලෝබියුම නෆරත කුරුම එදෙන්නේ හැම ඒ හිතුග උෆද ජස්බාතෙන් ඉහ්සාසෙන් ඒකන්තත බිනාවණි මි කොමිසෝබක මිසාලක දරිෆු දෙකේ ලෝබියුම් මේ ලේගේ ගුළු නුනිය මිසක ආයිලි ගුළු නුනි ඉස්ලාමී වන්ත නුනි මුස්ලිමක වීති ඔන්න ගුළු එම ආයිලා මිහක වීති ඔන්න ගුළු ඒකත මේ ගුළුන් තක මේ එබොඩ ෆාකම ගුළු එම මි කන්තතක් මෙච්ච මේ ගිනපාර මි ලෝබි මි කන්තත බිනාවේ මිදනි මේ දුගේ අරන්නේ මවුදු අකමේදී කොච්චත ඒ මියවර ගාකුරා කාදෙච්ච අරු මියදු මි වර්තෆාත් මවුදු මිනා ගෑමිවරනි ඒ අරු මියදු මවුදු කි අල්ලාහට ක ලෝබිම අල්ලාහට ක නෆරත් කරෝ අස්තකෝබති තිබුණා බොගමානේ කි මේ ඉන්සානුන්න මේ ලෝයිබා මේ බුණා කහදේ කි කහද මේ ජස්බාත් තකමේ ඉස්සන උදාෙන් නොන උලගෙන එහෙම අල්ලාහට ක දෝබිම අල්ලාහට ක නෆරත් එහෙන් එබුණා මේ වර්තෆාත් මවුදු ඒක මේ ඉන්ෆර්ත අරුන් මේ ස්කූල් ගෝන් නිරුග අරුන් අඩ නා මේ හෙන් බුණා අඩ ඒක අල්ලාහට ක ලෝබිම අල්ලාහට ක නෆරත් කරුමේ දැන් ස්කූල් නිවිගේ අරුන් මේ කුල්ලියා ගෝ ඉමාම් කොහු ජොයින් වේ ඉමාම් කොහු ගෝලෙන් කො උස්තාද කාස් කියා අල්ලාහට ක ලෝබිම අල්ලාහට ක නෆරත් කරනවා ඒක මේ කී කෙබෑ මේ කියන්නේ අනික අල්ලාහට ක ලෝබිම අරුන් දුහකස් අඩු වාකෙන් නොමේකි දෙනස් ෆොතෝගනේ තේකේනු මිසාක උස් ටීචරුන් කියා දෙවිච්ච තාවුන අඩු වෙන්නේ તો මිසා ඉස්ලාම් ෆොතෝගේ වාක ඔයදන් එන්නු සාවුනු අඩන්නා ගෙන් කියාට ගෙරුගේ දැන් මුලින් ආවාහකයක වෙන්නේ දැන් මුලින් හැම අල මිකන්තත දිරාසා කුරි මිකිනේ වාකමෙත්තෝ බෙදිරුග මිහම ඉස්ලාම් දිනුග හගයතුග කීත් කුරානෝගෙස් එම්මේ තෆ්සීල් කො ඇසෝ වාහකයක වඩි මිකන්ත ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ගේ තෆ්සීල් රුස් අන්නනි මිය අයකීග එහෙනම් තයි ලා ඉලාහා මේ දෙබැන් එබ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ලා ඉලාහා මියන්නනි හුරියා බාතිල් ෂයිතෝනි තෝගෝන්ති මේ හුරියා කන්තත්තකුන් එක්කිබාවේ දුරුවේ ගතු දැන් මියන්නනි එකහැරුවේ ඉල්ලල්ලාහ් අල්ලාහ් ෆියවේ අල්ලාහටක අල්ලාහ් දෙක ලෝබියුම් මියන්නනි මීගේ තෙරෙන් හැම මේ මීහක තිබා මීහක දෙක ලෝබි කමුගොවියස් මෑන් අල්ලාහටක ලෝබවා මී ජෙහෙනි ඒ දරුන් තර්තිබයෙන් අන්නන් ජෙහෙනි ලෝබි වෙස් අදිතිබා මීහකු දෙකේ රුලියා කමුගොවියස් අල්ලාහ ඉලාහු රසූලා යන් අදාවත්තරිවා මීහකු කමුගාවාන බයකු කමුගාවානම ඒ බයකු දෙකේ රුලියන්නන් ජෙහෙනි නෆරත් කුරන් ජෙහෙනි එබේ කිබෙන් බරියවන් ජෙහෙනි එහෙනම් අලුගනුමේ බදන් ජෙහ මිහාර මි දුනියේග අල්ලාහ ඉලාහු රසූලා ෆුරස්සාරකෝ ජෝකු ජහ ගොන්ජහ මෙෆද එත මන්සර් තකෙන් අලුගනුමේ ෆෙනේ එකම එමෙ උන්න කි සල්ගොනුමගේ එක්වරි රහමෙත්තරි ලෝබවා බයකම ගවාන අලුගනුමගේ ඊමාන් කමමෙදු එබ සුවාලු ෆෙදේ දැන් ෆොරිහමෙන් නෝ එහෙනද ලෝබියගේ තුක අලුගනුමේ මුස්ලිම් ලෝබිවන් ජීහනේ ෆරාතිකේ බොඩ ලෝබිවන් ජීහන ෆරාතිකේ අල්ලාහ එකලංග රසූල දැන් අලුගනුමේ මීගේ මච්ච බින් ආගේ තුක කුදින්ගේ හිතුගස් බිමොල් නගින් මිසාක කුදින් කෑරි ගලුනේ අහනි දරින් කෑරි නුනි අබි දරින් කෑරි නුනි එහෙම කෑරි කමුගස්
muslim ge hasiyatu haydo mi ge sabit ko hunne e to misaka tibai me lobi wa farati ko bay Allah e alun me sabit kam ek gunni Allah ekalan rasul darinno sagiyatu ko mi talun gonna deje e erunta e kudin hituga iman terikan swargo de gedani e mi ga misalaka e me lobi wanjeni ka ko ye Allah e biska sabit ko men misaka Allah إنه سأقول ثابت وأنا بيجي. يقين كمان نك. النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول قل آمنت بالله ثم استقم. تبا إمام بنفا إيه ثابت يهون عشان. إما أقول ثابت كم يبغى ننجي هم مي هاي تقول مي كم هو ماتش الله إله ورسوله ذاك لوبيو. دين هين هوريها لوب مي بنا كون نجي هني مي ماتش الله إله ورسوله لوبيو ماتش هين هوريها لوب بنا كون نجي هني. أقول مي ماما ذاك لوبيو كم هوس بابا ذاك لوبيو كم هوس نوني ilmurin deke lobi kam goes nuni darin deke lobi kam goes mi huri ha lobe bina kurum mi jehni Allah deke wa lobi macca nema mi arman ya Allah taka lobi bu not Allah kadang deke lobi bu mi de chetto so Allah taka lobi Allah deke lobi ei gulife inne chin hinnemes mi Allah deke lobi ek mane ki miga mi Allah deke lobi ko beto in Allah deke lobi ko beto Allah wa yakroni qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kale fanu vidalo washe ti bemu Allah deke lobi wa kam gani no ti kale fanu taba washe den ko ki Allah deke lobi wa ki ekalange enge gotaka haru ulu Allah angawa fa gotan alunenge uluma gulunta alunenge awata behetto emi alunme misne jene ko ki Allah deke lobi wa ki Allah enge gotaka ulume emi Allah angafa amurute ki ko bakan bala alun min jihni ya gotan amal kureto bala ay Allah deke lobi ti fa misalaka ki Allah deke lobi maki Allah ala deke lobi wa gotan ulo misal Allah min lobi ne amali ki ko bato nabi sallallahu alaihi wasallam hadith korbani ashabek suwakun ayul amali ahabbu ila Allah Allah hadat min lobi amali ki ko bahiye ekalefan hadith korbani as-salatu ala waqtiha नमाज एक वक्त को अदा करूँ मैं अने कैसे असहाब एकन सवाल करो भी तुम आई दिन कौन कम तो एक लेफन हदीस करो भी बिरुल वालिदैन मैं फैन कम ही तुम्हें मैं फैन होगा तेरे में ये फो अने कैसे सवाल करो भी तुम आई अने क्या कौन कम ही दिन कौन कम ही दिन एक लेफन हदीस करो अल जिहाद फी सबीलिल्लाह अल्लाह मो जिहाद करो मैं एम लोबे तो अमली को बैठो दिन एक लांगे लोबे ने कौन अमले तो दिन एक लांगे लोबे ने कौन अमले तो mi kanta ta balain alun kanta ta battan porinci hen Allah taka lobi wonnoni Allah ilah deke lobi maki ilah alun deke lobi wa fada amal ta mi hage amal ta hedu henado ya ega ismi lobi gas tartiben onnakan eba inge algon to emme bodan algon men lobi amiyatu kan denje lobi wa mi jehni Allah taka huriya lobe Allah lobi khalis wan jehni ituran ehem paratek deke lobi wa kamuga vias e lobi wanjehni Allah med wa loibba ta'arudun wa yafusu nara loibba Allah taka lobi emsaka Allah deke lobi ila den mianani ila rasula deke lobi den e fahuga mi ila rasula tabawi mu'min altukun deke lobi egotan e tartibo mianani taqwa verikan ega mi innani minganaka de Allah lobi mi aruna libe faida ki ko batam Allah taka lobi mi Allah taka lobi Allah deke lobi mi tafade inno mi har mi dannan Allah taka lobi nabi sallallahu alaihi wasallam hadith masfur ani Allah ge hiyawe kan nu hiyawe kan nu libe do ek mane qiyam do Allah arshi ge hiyawe kan hame kan do libe ni edoga Allah ham mi hakan hiyawe kan de bane Allah hiya de bane eten furto mi ki adul beri beri devano mi ki Allah alakon kurum badu zuwana timona mi ki emi ge him miskita gulifo mi ha hatarona mi ki Allah hattaka lobiwi adi Allah hattaka wakiwi demi adi fasona ki riti nasabwir anghenako nuwakmaka gowala hindu Allah tima biruweti home bune ekam duroy ganna mi ha adi hawan mi ki kanatun pura sadaqa waatavis nege ha sirru sadaqa kurami ha adi hawan mi ki ekana hure Allah haduma kurmu lolum karuna horiginda miha Allah qolodum wantaka Allah ge ekkawantaka Allah ge mi sifatan alon me handa wima lolum karuna horiginda miha
مثلا قسم الله حتك لوبي الله حتك نفرت قرآن ميهم දැන් ඊමාන් කම වරපොඩ ගුලි ෆර්න කම මේකි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් බස් පොඩ බස් ඔය මේ එහෙන් හුරිහා එච්චක වර අල්ලාහ් ඉලාහ රසූල දෙක ලෝබි කීත් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙක ලෝබි වාන් එබ ජෙහෙ අලගොන මගේ අමිල නෆ්ස වලස් හුරිහා මඛලූගුන් වලස් කීත් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙක ලෝබි එහෙන් නූන් කම වානම් අලගොන මගේ ඊමාන් කන් සඛන වාකම එබ ඔය හදීස් දෙතෝ එහෙම වර مهم مي بابه مي أنا كلهم قيام الدوهم إذا أرمن دنيمتي مي بابا قولون تمساك إكويري كم قولون إبرنا بفا كم قولون حاجة قيام الدوهم الله تك بيب قولون فيها هوريها قولون بدل بيجندن عداوة تلكما الله وحي يكون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إكويرين إدوهم إباك عن إباك واهوشي دشمن كمو جاء تقوى وري منوية ابن كثير يكلم عن تفسيره بدالوني एक माने की कुम में एक्वेरिया कुम में आदि कुम में गैक कम में क़ियाम दोहम अदाब तरीकों का बदल हुए गिंदाने ए अल्लाह हट्टा क्या कुरी कम फियो है फह ए इलाह हट्टा क्या कुरी कम दायम हुए गिंदाने अजी वने तीफा कुरी पॉइंट तक बदार होगा मैं और नहीं थंगरने भाई अल्लाह हट्टा खा नो वो तक मैं उफिदे दो हिब्बकी एगा मादी कंदत तक इन्हें मैंने गिंदा कम के එහෙම මාධ්‍යයට දොමකි හර්මෙන්ගේ හය අභාජ්‍ය වෙරුම මගු ෆහිවා කමිකේ එහෙම අල්ලාහ්ට කදෝ එනුන් ගොතක අල්මෙන් ඒ දෝවිස් අදි නෆරතු විස් එහෙන් කමක ඒ බට්ටන් කොෆියා ඒගි තෙරෙන් ඒ යන්නනේ අභාජ්‍ය වෙරික මාධ්‍යමයෂ එහෙනොත අල්ලාහ්ට කවලෝ නුනිය යන්නේ ෂයිතානි වස්වාස් දෙක කියන්නේ එහෙනවානේ ලෝභියුමකී අලුකම ලෝභියුමකී අලුකම එහෙම අලුකමෙන් එහෙම ෆරාතක හිස්සාකෝ ගන්නවා නැත මිබ්නා අල්ලාහ් දෙක තිමා වා ලොෙබ්බා ගුලිෆයින් නංජෙහෙනේ අල්ලාහ් ටකේ මියක දෙක ලෝබි වාම් වානි දැන් මේ ලෝබිගේ වාග මේ දෙකේ හේරුගෙන්ගේ තාරුනේ තරනේ හම මේ මවුදෝ ගාල්මන්තේ අදී එහෙම් බයිගේ බොවේ අල්ලාහ් ටක නෆරත් කරො මේ අසු එහෙනතෝ මේ සිෆා කරා ඒ හැම එක ඉඳි කොළ එනවා අල්ලාහ් ටක ලෝබ අල්ලාහ් ටක නෆරත් කුරාන් මේ එහෙම බෑ මිහක මිදුක නෆරතෙන් උෆදුන කමුගේ සේ නෆරතේ වාජින අල්ලාහ් ටක ව නෆරතේ ගොතුගේ ඒ දෙන් මේ අදි අල්ලාහ් ටක ලෝබුගු බෑ අදි අනු කොසර ගෙන්නා මේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හදීස් බස් පොළගේ මිවණි තින් කම මිහෙගේ කිබෑග වානම ඒගේ සවුන් එන ඊමාන් කමුගේ ෆොනිකන් හාසිල් වානේ ඒ හුරිහා එච්චක වර අල්ලාහ් ඉලාහු රසූල දෙක ලෝබුම හුරිහා එච්චක වර අල්ලාහ් ඉලාහු රසූල දෙක ලෝබුම අදි මිහකු දෙක ලෝබි වානම හැම එකනේ අල්ලාහ් ටක ලෝබුම මිහකු දෙක ලෝබි වානම හැම එකනේ අල්ලාහ් ටක ලෝබුම අදි අලිෆානුගේ තෙරිය වෙට්ටිගතුම නුරුහේ ෆදෙයි අල්ලාහ් තාලා ඉබාමිහුම් කුෆරුන් සලාම කුරවා ෆවනිකෝ දෙවඩ ෆහර කුෆරුම නුරුහුම ඒ ඊමාන් කන් ෆොඩි මීරුක හාසිල් වෙගෙන් දාන කමගේ අල්ලාහ් ටක ලෝබුම කී එනුනි හාසිල් වානත කො මිහකු දෙක ලෝබි වේ ලෝබි වාන්නේ අල්ලාහ් ටක ඒ එමිහක ඊමාන් කන් ෆොඩි කන් ඉහසාස් වෙගෙන් දාන කමගේ දැන් හදීස් එක මෙවනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරන්නේ අල්ලාහ් ටක ලෝබි අදි අල්ලාහ් ටක රුලි අර අදි අල්ලාහ් ටක දී අදි අල්ලාහ් ටක හිෆහට්ටා ෆි මිහකු හම කොෂරු ඊමාන් කන් ෆුරි හම කොෆි යම ඒ කොම්ම කම විස අල්ලාහ් ටක ඒ කොෆි මිහ එහෙනොත ඒ නාගේ ඊමාන් කන් ෆුරි හම ගෙන්දා එම මේ අරුණගේ මේදුගේ මේ ෆුරතමායත أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن
الله شديد العذاب. أدي الله فيوا إكلانجيا إفد شريك تكبلاغن بيكو ميستكون جترين وي الله دك لوبي وافدين اورن شريك دك لوبي وته أدي إيمان وي ميهم الله دك لوبي وما بده أدي أنياور وي ميهم نن آخرت دوهوغي عذاب فنهدو هما كشورون إمها بارتا ملكو وديگم وني الله كما أدي هما كشورون اللهوي عذاب ديو مغا غد فدي وديگم وارس كلانگ كان اورنن انگين نمي هذا دمي أدوي كان دي آياتوغا بقرة سورتوغا آياتوغا الله وحي كروهني مي الله تعالى اللوبي واغوتا مشركون اميهم بدوتك اللوبي كرا واهكا إنه بس إمام بيميهم الله ديك ما بڑا اللوبي واهكا أرون من هدي نتون ويترين هدي فراد ديك اللوبي نوي أرون من أتون هدفنا بدوتك ديك الله اللوبي واغوتا اللوبي مكي أي وربو جاهلكم أرون من اللوبي وفران لوبي وانجه فراتكي أي أرون من نتون ويترين وريها نيومتين أرون من الدبي أرون من مهوريها كانت فريهم كدبي فراد فراد ديك اللوبي واغوتن أرون من إهن فراد إهن ميهم ديك نوني إهن إيشي ديك اللوبي واغوتن إيكي هابرو جاهلكم التوري مي آياتون دين إبا إنجي الله ديك اللوبي واغوتن إهن فرات ديك اللوبون أي مي بودو شيركو كان ولا نغلا إبا إنجي جندي مي الله إله ورسوله عذاب تريوا ميهم إمي هنگي كيبين أرغن من باريا وانجي هيكا إبا قرآن ولا نغلا ولا صاف كون إبا إنجي النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسفول عن الكاس كيالا إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي يكلف حديث قرباني هم كشون الله تعالى قيام الدو وحي قرباني ثم إله التكا إكاكو عليكاكو ذيك اللوبي بميهم قباهي ثم رسكالانك هيابه كم فيها إن هيابه كم النوا دوه ميدو ثم رسكالانك إبامي هنا ثم رسكالانك هيابه كم دباه شيء الله أكبر عنك حديث كميوني حديث كمانا كميوني الله سبحانه وتعالى وحي كربي ثم إله التكا إباكو أنباك اللوبي وميهم نشا ثم إله التكا مجلس كرا ميهم نشا ثم إله التكا إباكو أنباك زيارة كرا ميهم نشا ثم إله التكا إباكو أنباك هيدا كرا ميهم نشا ثم إله رسل واجب وجه එහෙම මේ අරුමන්න විහාර මේ දිපුණ මෞලමාතු මේ ඉංගිගෙන් මිදනේ අල්ලාහට්ටක දෝරුම කියලුමින්ගේ තීනුගේ වර බොඩු බයිගේ කමෙක් ගොතුල ඒකන් එගොත ෆොරිහම කුරවේකම විද්‍ය එනගේ දීම් ෆොරිහම නොවේ මේ ඔන්න එහෙනන්ත දැන් මේ අනිකසන එක ඒ اللوبي قاعد يبغى هذا شرطه تك هذا شرطه تك كي مهارو لوبي واميه كان انا تدوري وانجه اي شرطين الامام ابن القيم بدارو فاوي قلت فرات ذيك اللوبي وفرات تدور مكي اللوبي مو شرطه وتن شرطك مثال قالون من بنني دارين ذيك اللوبي واوا هكا امجا قالون من مثال دارين حقتك هما لو دارين خرض نكو دارين اكي وغوت هذا نكو دارين اولي نولو بلاش نول دارين اولي تاك اولي دو كل اكم قالون من بنني دارين ذيك ور اللوبي اي دوغين قالون من حاجتو اي تدور كم نتن اللوبي हमें को तमिल सा मम्मी देखे लोभी वे मुनाय रुगा मम्मी एहतराम पड़ो पूरा का वही मम्मी आवाज़ दे क्या रुगा इस एहतराम में नूरे एहमी जे ए तेदुर लो बिन्नु एक ए हगे तो अलवा लो मंगे हमें को हमें उसूल उन्ना फिर भी हम भी देखे लोभी बस तेदुर वांजे लोभी वांजे है नहीं हमें नफ्सट के नोने है कुरिया लोब बस अल्लाह देखे तिमा लोब इन्ना जे नहीं गुड़ी फे है हम नफरत यस नहीं को देख आदा तेरे यस دي نفرت بلارو قالون من هيتو مثالك مشركون دي قالون من نفرت قرني قالون من منافقون نفرت قرني ايش الله هتك اذا يار مي النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب قرب الله وحي قرن يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اي نبي كافرون منافقون دكلا كلفون جهاد قرباشه ادي اورين مچن هر کوشي وډای گنواشه اورين تبني تنكي نركه
adi ei hada nubawegam wadi bidimuke emi ma algonumen emi hunna lobiko mushrikunna lobikon emi hun ule gota tabawa kan wanya alune himenen emi hun terega emi hun ala gota hedum wala emi hun ule gota kan ule kan wanya emi hun gota ka tabawa emi hun kuriha kan eba kuranje ki ma molugek kam dekige islam dinu men usule ki hage to emi hun adi ter algonumen lobi oyegen no adi shariatu ge hukum to bas badal ko mi Allah baawale shariata hukuma bor emihun molo hukum ekkam deke ekantatto bes balaගෙන emihun ane buna kawanya dimage iman kan mulin da ka kantatta ento Allah ge shariata ila hukuma bor molo hukum algon me muslimun nan goygen no ehma me do ya me devana ayat الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله إيمان وميهنن أهي تريوه واغي وريوه وديگم وارس كلانگه ekalaange andiri kamuge terein ali kaman euren neruwai adi kafirui mihunge ekveri waagi verinnaki shaytanunne ali kamuge terein andiri kaman e shaytanun euren nerte eurenni narakage ahul verinne euren etanga demiti benete adi demi atuga Allah subhanahu wa ta'ala mi waxay korna Allah subhanahu wa ta'ala eki ay algonu menna mi adiri kam witerin alikam neru wa farate enwas ay tawagutunna al mushrikunna mi hunnaki algonu men alikam witerin adiri kam witere wadda ben wa beke em algonu men tabawan jini egeten kom farate kat algonu men har panda algonu men kom hotebis algonu men ben wani adiri kam witerin alikam witere wanna en nubakam witerin hewkam witere da enwas tawagut nuni mushrikun kafirun emihun benumani alunmen nubamagun genda ema alunmen ge lobi bina kurin jin hagetuga alunmen na faada hurgota e som alunmen e faada liben Allah kan alunmen pura amal to ge faada alunmen nafsa liben de lobi bina kurin jin goy mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan koroba fan mujadila suratuge baayusuna ayatuga Allah sha akhirat duha imam wa mihunni Allah wahi korobani Allah sha akhirat duha imam wa mihunni Allah ekala rasula dekoloro wa mihunna lobi kura be komuga wati tibanu dekenu eurenni eurenge mem fen komuga bies nota darin komuga nota akhun komuga nota gatimage mihun komuga bies me eurenni eurenge hittawga ekala iman kan liwi mihunne adi ekala hadratul lifa ruhakum eurenna gadakan devi mihunne adi etange dashum fen korta hinga hunno soruge takan ekala eure waddawanete etange euren demiti benu gotuge Allah euren rusawi adi euren ekalange amadur huygembe ekalange euren neki Allah gi jamaate eurenni Allah gi jamaate dannashe amukashor Allah gi jamaatu ge mihunni hama dinna wana mihunni mi ayatu ge tafsiru ibn kathir vidalwani mi ay bawalevi abu ubaida radhiyallahu anhu be gotunne badur hangurame ge do ekale fanu ge bappa qatul purabi adi abu bakr radhiyallahu anhu be gotunne ekale fanu ge darikalum abdurrahman qatul kurabamuluvi adi mus'ab bin umair radhiyallahu anhu be gotunne ekale fanu akha qatul kurabi adi umar radhiyallahu anhu be gotunne ekale fanu badur hangurame ge do ekale fanu ge mafushu ge bodo bebe qatul kurabi mi lobi eno Allah hatta balo alon men kiteme gami kamugos e alon men support kura siyasi leader kamugos e lobi bonne jine Allah hatta kamisa alon nafsa suwa kuru alon men emi ku deke lobi ne Allah hatta kato ei alon men kiteme gami kamugos alon very misal ka alon ofiyo ge very mi kamugos e lobi bina kurun jine emi ka demedu e on lobi bina kurun jine Allah hatta ka on lobi gotu alon men da ebe fene mi
football kulun tering me film star me kahada me bay me ke baraboda lo vegen e mi ule gota etungala emenge photo hi fan ule me aso ei lobi mi hare ayatun ar saaf kon e ingeni war saaf kon e benge tay hudda wage wan kamen nonka mi iman kam gahul verin noni yamu lobi ke gulume otun e sahawege wa kamen nonka aqida ge goto en ayatun war saaf baraboda me kam yennane aqida e guli fadetto lobi gulu kon hemme me halmenge neduwe timana ayatjina قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم كليغ فانو بدال واشي تيباميهم الله اللوب واكمغا ونينما فهتيباميهم تمن كليغ فان التبع واشي ايرون الله تيباميهم دك لوبي وديغم وانت ادي تيباميهم نتكا تيباميهم غفافة فسوا ديوانت الله يجينا جينا ينفا ففسوا رحيم وانترس كلانجي ضمن أدوين آياتك على عمران سورة مي آياتك الله سبحانه وتعالى بيان قربا فمني كليفان ودال واشي تيبام الله لو بواكم ودينما تيمان كليفان تبع واشي ألون من مي أمة الله سبحانه وتعالى رحمته قتوغ فنو مولي أمة رحمته قتوغ فنو بما النبي صلى الله عليه وسلم كليفان تبعهم ألون من مي أتي كليفان كي ألون من هوريها قتوغ سنمونا كليفان أولو فيغو كليفان سنة التبعو كليفان بها عمل إن هوريها قتوغ ألون من تبعهم ميوتي ألون من سيدا مو ثابت تيموتك مثالك ألون من كليفان ديك لوبي ويبونه إن مثالك ألون من واتون كاني واتون كم ألون من بونني ألون نبي صلى الله عليه وسلم لوبي كرمه أي كليفان عمل كروي قتنو أي كليفان عمل كروي قتشنو إمه أنو بابي أنو دا كان تكورني أما قلت بيرو ألون من هدوم على قلت ألون من بيرو مظهر ألون من هن جهني كليفان وسنة تاي قلت مثالك تمولي كم دوك بالا في هن مي هاي تو مي كليفان नहीं करोबा फैकम एम एकलेफान सुन्नत तबाउंगी एकलेफान ग अमल तक अळुन में लोबी को एकलेफान उळु विगोतन उळे तो मसेके को तिहमने में अळुन में हितंग राज्य मितंग तेरेस दिके वाके में ति विदालवा में बाय में हम बा दावा करे दो विवे तिहिं आदि नोलिनक्का तिमन्ने के दो बा मी के මිබුණ අබුණුගේ මේ කියාවරෙක්ගේ තෙදුවරි කමත්තම මිබුණ අබුණු මේ ඒ දේවනේ ඒ දෙන් එනාගේ අමල්තහුගේ තෙරෙන් බයෙන් අමල්තන් බහුරේ දැන් මේ නමාද් ගායම කුර්මා මිකාගන්තකෙන් හොරේ එනසු මේ නබියාගේ බය ඉර්ෂාද් තක හිදාෆුවා කහදා අමල්ත එනාගේ මේ හජ් සිව වාකේ බේර්ෆුෂම් ෆෙන්නන් බහුරේ මේ මුස්තම තෙරේක දැන් ඒ වාහකත මිසක දෙකේ බහුස් කරේ මේස් දහුගේ උනේ තිහෙන් අදි ඔලගෙන නෝනේ මේ දොහො වඩති මන්නස් දොහො හිතු බෝඩ් නෙච්චකේ යකි මේ කාද වාහක දෙකේ බුණා බහුගේ ඒ කිහත දුවරි වාහකෙත් ලොයිබ්බකි හගීගත්තුක මේ තෙදුවරි කියමන් තරික තෙදුවරි කියමන් තරික මිගේ මේ තිබා මිහක දෙකේ ලෝබවා කම වඤ්ඤාමු ඒ නබුණා කන්තත රංගල කුරවෙතෝ බලන්න බුණා කන්තරංගල කුරවෙතෝ බලන්න අල්ලාහ් දෙක අලගොන මේ වාද ලොයිබ්බකි හගීගත්තුක අලුකමුගේ ලොයිබි එහෙමජි කමෝයන් කියමන් තෙරි කමුගේ ඉන්තිහා දරජ එයකි කියමන් තෙරි වානේ හගීගත්තුක මේ අංගානි කීගේ මේ අල්ලාහ් දෙක ලෝබවා කමෝයන් කීත් මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි තබා වාෂේ එහෙමජි කමෝයන් එකලේ ෆානු එංගේ විගොත එකලේ ෆානුගේ අමල් ෆුල්තක බස් ෆුල්ත එයි එමෙ බොඩු කමක වාංජේ මුස්ලිමෙගේ හේතුන් අලගොන කුරිමතිගේ ඒකත් තබාවුන් ඒ කියමන් තෙරි කන් නැතියම් එනගේ කුරා දවවාගේ ලෝබී ගැන කුරා දවවාගේ දොගු දගුවයි ima hudasteri kamen neti ehna ay dogu dogu nota lobi wa hituge adin ena lobi wa kamonyam kiyaman teriwane edeti wakinu korene ekam me argument terega mihar me hori hiyada taka kankam visnairuga bay ekad masuni hiyada pure bay faran hen udugu teken hori misala ka argument terega mihako ani jamaat namaz furtam safad dan farani
ya sabun de ene bay mi hun e ba malama kon hada misal kam mi har ma boda dimere fe heri nuniya sheikha ka wiye agade bay fara ibade mi kal malama ibade ko ibade ade bay fara ibade aila tere misal kam mammus nuni bappa nuni e bodo mi ko nuni ga enu rattesa ko misal kam malama ko fana agoto mi wor pro samal kan de kam ei hagiyetu ga alunu menna mi malama kurani islam dina ene kanu malama kurani misal Allah subhanahu wa ta'ala emi lodona amal kurun ene edani furtama safa masike kurani eme ekama alunu de kolo da fi hagiyetu ga dina alunu de kolo edani enage himmarada ka hada wahte alugano mujtama fenne wala ne de ve kam wede mi muslim waage muslim no ghairu muslimun deke lobi wa lobi misal ka mashhur mi ismihu mi football kulun terem vias film starum vias mi fada mi ismihun deke wa lobi ga ane bunanya diwana wegen ebede emihunna kamevias emihun habarutan abadu bala aduwa emihun misaka football mubaratena balivi kamu vias noni adi henkam vikam waage mi ay warabodu depression ka wa hisaba bes ebede bay mihun ge halat hagiyetu warabodu bekar ko menge alon menne kuriga e kale غافل كم يتري نون جاهل كم يتري ولون حقيقة توك كان تتكون على من سلام بيما الحمد لله على من ميهار وساس كله حقيقة توك كي هابدو جاهل كم يتن كان صحابة كمان إذا نويه ميها فوتبول كلون ترينج فوتو نجاين ميهم كان تتدراسة كو حقيقة توك مي بيكار كم ميها وقت هنا ده ما مي على من ميدوي ماذا هدينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر يا من إلهم مدحك يا منى يا مثنائن الله أكبر الله أكبر الله أكبر موجود بها هرها تكتشي هدوي تباي متوري لاهي الله أكبر الله أكبر كون تكيرتي ألكم ومي ألمنغتي لبوتي إلهي أعلى بجمع يا ذو جلاله كياني بدوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ترتكو جببلونغا منوي है इरहंदुगे अलिकम लिबु मेन्नुवी है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर फरिमा मेला मेली फरिवुन्नुवी है दरिमा में बिमुगा खल्कुन्नुवी है फुरिहम विखालिक वडिगेन्नुवानम अलमेन्नुवी है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर फलकाय कौनामि बिमा युडुगा वाहतकेचे तस्बीह किया ये अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कलमा लौहा कीरति अर्शिया रब्बुल उलाया तहलील किया ये मलकुंगे मतिवेरी मैं रूह फुलता तकबीर किया ये अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु
أكبر الله أكبر الله أكبر تيي شفاعة دوا شفيع كتن عفوكو دوا كريم الله أكبر الله أكبر هي ست نعمة دوا نعيمة رحمة دنيا لوا رحيمة كيما بيعلمن جنة نعمة ادقن كيامي الله أكبر 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 هذا مي أرنين جميل مي موضوع في الله تكادو ده هذه الله تكاد نفرته ده إيرس مي أرن نفرته جواه كمي جناسه وبكي أنا هم هيتان رايج مي أرنين مي ديوه راجع مي كودا كودا مجتمع كي مي إمنكي إسلامنا هم أرنين إمنكي أخوننا أصلا ده أرن هيتان مي أرني مي نفرت إيكا كوانك بيجي نقول أرنين تريه وفيده නෆරතෙක්ගේ සබපුම් මේක කොණ්ඩක මේ වඩිහර හිසාබ එබදේ අද තම්මි අස්දෝ මේ කියනතොම් මේ ඒගොතකවස් මේ මුස්ලිම්ගේ තෙරේග හුද්දවේග වාන කමෙන්නු ඒ මුස්ලිමුන් ඊමාම්වේග මිතිවි ගොතා මුලින් තාරු ෆුෂවරා කමෙන් යකි මුස්ලිමුන් එබ්බේ කොණ බේ දෙකේ මුමිනුන් එබ්බේ කොණ බේ දෙකේ ලෝබුමකි ඒ වාජිබ් කමෙන් එහෙම කීර්ත කුර්ආනුගේ ස්මයන් අල්ලාහ් වහී කරවා හොවේ ඉන්නමල් මුමිනුන ඉඛවා हम कशोर मोमिन की एब्बे कण बेकं अखुंत के එහෙමෙද්දී යම් මොමිනුන්ගේ මෙදුක ඔන්න ජෙහිනි අහුවන්ත කම ලොයිබ්බා කුලුනා මෙහාර ආල්ගොන මෙන්න මේ ෆෙනි ගෙන්දනි මුස්ලිමුන් එබ්බේ කන ගාමුතක ගවියසදී එහෙන් මුස්ලිමු හින්ගාමුතක බලාලි කම ගසදී මේ ගාම බලාලි කම ගස් මුස්ලිමුන් එබ්බේ කන එබ්බේ කා තලා ෆොලා අවදි වෙගෙන් දාත ඒකන් මේ කුරණි හම් ගෛරු මුස්ලිමුන්ගේ ප්ලේන් ගේ දරු එමිහුන් රාවාගෙන් වර මොළ රාවාගෙන් මුස්ලිමුන් හලා කොල්ලමට්ටක මුස්ලිම් ගාමුතක වද්දාන් වල ෆිතුන වෙරි කමන් ඒකි ආල්ගොන මෙන්න හුද්දවිකම් වානේ කමන්නෝ මුස්ලිමකු එම් මුස්ලිමන් අනේ මුස්ලිමෙක් දෙක ලෝබ වංජේ එනේ වගග්ගවා එනේ අනේ එන ෆදීහෙක්කෝ ඒක තං හදන්න වානේ එනේගේ දුලා අතුගේ මේ නොබෑකම අනේ මුස්ලිම අහ සලාම කරන්ජේ සලාම වංජේ ඒ සලාම එත්තරිකන් එම් මුස්ලිමන් අනේ මුස්ලිමෙක්ගේ මෙදුක ඔන්නන්ජේ ඒක ආල්ගොන මෙගේ මොජ්තම ෆෙනිගෙන් දනි මුලින් යා ඛිලාෆ එහෙම මේ අනේ කිහින වෙගෙන් බා මේ අස්සග මේ ගොතම් මේ කන්දතාවුන තෙර මේ පෙතුරිගේ මෙදනේ මේ මිහිසාව මේ නෆරතු වෙගෙන් ගොස් එන් අනේ අඛාගේ ලේ අරුම මේ මවුදුව ගුලේකම කියයි හගේතුග අරුම තෙරේගේ එබ්බේ කොණ බෑක ලෝබිමුග අල්ලාහ් ටක උන ලෝබි ඒකන්ත හගේතුග නැතිගෙන් තියන් වාගන් එබ්බේ කොණ බෑක දෙමෙ එමද ෆා කරේ ගොත මිහාරු ආදාවත්තරිකම සෙහිතය ඔන්නනේ වගග්ගෝ එබ්බේ කොණ බෑක මිහාරු මේ බේසාරුකෝ මිහාරු මිසයක මේක කුෂේ පුර විදා එනවස් ඒක මන්නේ නුරිහා නුස්තෝ ගාලු ඒ ජහ බේසාරුකෝ බේසාරුකෝ ඒනගේ වීඩියෝ තක හොරියච ෂෙයාකෝ හගේතුග මේ වර බොඩ නුබෑකෝ මේ ඒ කි හගේතුග ඒනේ බොඩ මායුස් කම ලිවි මුලි ෆදිහා වෙගෙන්දනේ ඒනගේ දරින්නස වීඩියෝ ත ෆෙන්න අරුණුමේස් නුරුහෙන් අරුණුමේ කම අමිල්ල දරින්ගේ කන්තත්තංගනකති මේ බේසාරු කරක බේනම නෝන හැම එපද අලුගොන මුස්ලිම් ආඛා බේසාරු කරා ෆදිහෙක්කෝ ගෙන්නවානේ නේ ඊයේ විගෙන් ගජවර හිතාම වෙරි හාදිසාය මේ හදිෆතුල් රෂික්ගේ මේකෝ හම වාගේ මේ තෙලිතෙලිනු චිස් අරවාලි වාහක මේ හබර් දෙවෙනි මේ අරුමෙන් තෙරේග මේ බුණා කොම්මේ කම විස් දිමාවේ දාන කොම්මේ පදකන් සිංගාපාන ඒ ඔන්න මේ අරුමෙන් තෙරේ ඒ ඔන්න කමා බේ ෆරාත්තක හොෂාලයන් කන්නේ මේක කන්තන් නිම්මන් ජේනේ අමිල්ලා තුන් නෝ කන්නේ එම්ෙන්න කි මේ උම්මතකි අරුමෙන් දෙහි රාජ්‍යයේ මේ කොට මේ අනකච්චකි දැන් අලුගොන මේ මුජ්තම මේ ගොස්සේ දරු දරජ දෙත්ත ඒ ෆුරානාගේ අගවස් අලුගොන මේ නැති
පුරාණ දුවල් මෙස් මේ වනේ මිහාර ෆෙන්තට බෝලුන් අෆසිහ කම කබෙ අනේ කනුස්තෝගේ ඒ වාහතන් ඒකි ගොතන් ගෙනස්සෝ උන්න ගොතුම් මෙස් මිහාර ඒකි අනේ خبر එක්කම කොයිස් නොබෙලෙවේ පුරි සමානු ගල් මේ වර බොඩ හයරම් වාන මේ කුමාර අදාෆේ මිහාර දැන් ඒ දැන් ආදෙන් tii USV නෝ මේක ඒකාද ගොතකම දන්න මිහාර ඒ ගෝස් ව නෝමල් ආදේ කම කබෙ මිහාස් බොඩ වාහකේ ෆසිහ සිම්පල් කම කබෙගෙන් මේ උඩ එත්ත එහෙම මේ අරුමෙන් මේ දුගේ මේ දැන් दोगे रिपोर्ट बता दे महंगा अल-इमाम मुस्लिम एकलेक फान के हदीस फतका सहीह मुस्लिम का अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के अरिहु रिवा कुर बाफावे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबिये हम कशबर मेह को एना के मुस्लिम आखे ग्यारिहा जियारे कुरबु मट्टका दिए एना के ए मुस्लिम आखा तेरिउड मुंदिये एहें आवश्यक मेमिहा एना के मुस्लिम अखा गारिहा जियारे कुरमट्टका दिया मगमतिन अल्लाह ताला एना इम्तिहान कुरबु मुगे गोतुम मलाइके बेहकसे फोनो बेविये den fahe e malaikata enage arihan as denneviye tibati dani konta gatto emiha jawab dine adugan midani me avashuka deriyol monda aduganduge muslim akhege gatashe malaikata suwal kureviye badalu libe goteke matin tibattaka ena hewkame kodifa wanito ena jawab din nuneke allah taka timannage e muslim akhadeke wa lobi fiwa ituru eccha timanna kannuwe malaikata denneviye फहतिमन्नाई अल्लाह के हजरतुन तिबा ग्यारिहा फोनुबुनु फरातकीमे एहने तिबा के मुस्लिम अखादे के तिबा थिवा लोबी फतें अल्लाह सुब्हानहु व तआला तिबा दे के लोबी वाकं कशवरे ये हदीस का बयान को फावा वाहकिया की इस सहरे का तेरे उड़ मुंदिया मीहको एहन आवश्यक का तेरे उड़ मुंदिया एना के मुस्लिम अखे ग्यारिहा कुरी जियारत के वाहका एना के में जियारत की एवस मुहतादें ओवेगिन नुवता कामे के बेणुमुका कुरी जियारत नु ehnakkamaku me ziyarati Allah taka enage ahadeke wa loebattaka kuri ziyarate hama yakinum ves lobivuma gulun gaim kuram wani Allah taka kam mi hadisun wara saaf ko bayan kotte Allah taka bevi gulume fiyawa ehen huriha gulume qiyame duwahu ada vettirikama badal wegen dane Allah taala wahi kurabe pasfulege maanega wani ekwarin eduwahun epai ko anepai ka wahushi dushmanun kamuge taguwaverin menuwiye इबुन कसीर एकदेगे फान के तफसीर का विदाल वेफावे एबही कोम्मे एकवरी कमे अदि कोम्मे गैक कमे कियामे दुवहुं अदावेत्तरि कमा बदल वेगेन दाने ए अल्लाह टका कुरि कमे फियवा फहे ए अल्लाह टका कुरि कमे दायम वेगेन दाने अल्लाह टका एकवरी वे अदि ए अल्लाह कियम वेगतुमगा एब्बई को अनेब्बई को देके लोबिवा मी हुंदके ए अल्लाह लोबिवे वडिगन्नवा मुस्लिमुन एम्मे लोबिवान जहे फरातकी अल्लाह ए अल्लाहगे रसूला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एफाहुगा एहन फरात देके वा लोबि बिना वान जहेनी अल्लाह टका वा लोइप मैं बफें दरिन देके लोबि वान जहेनी ए दरिन हेवगुतुगा बला बोडुकुरुमा अमर कुरवी अल्लाह ताला टका दरिन मैं बफें देके लोबि वान जहेनी ए मैं बफेना इहसान तरवे एमी हुन्ना हेवकन हितमा अमर कुरवी अल्लाह ताला टका वेरिन रयतुन देके लोबि वान जहेनी ए रयतुन अदुल वेरिवुमा अमर कुरवी अल्लाह ताला टका रयतुन वेरिन देके लोबि वान जहेनी ए वेरिन कियमन तेरिवन अमर कुरवी अल्लाह ताला टका Allah taka lobi bumaki mati veri begenwa adukame duniya akhiratuka falaha kamyab libidenivi kame adi ei mujtamauga hambejema amanka kaim kodenivi kame adi ei muslimunge amankama godifawa kame visme hamekada Allah taala ge wajh fulataka muslimun deke lobi bumaki ekamage sababun Allah taala ge lobi ve wodigatuma ei ilahu ge daimi rusevun hasil kurevenivi kame रसूला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवाफवा पसफुड़ेगे माने पलालमा अरुशिगे हिया वही कंफियावा हैं हिया वही कमे नुवादुवहु एबही गियामे दुवहु मैं अल्लाह के अरुशिगे हिया वही कंदेवा हाइपाइवे ए अदुल वेरिया अदि मैं अल्लाह अड़कन कुरमुगा जुवान कं हेद कुरि जुवाना अदि एनागे हिम मिस्किता गुलिलाम हिफावा मीहा अदि मैं अल्लाह टका लोबिवे एगोतुका पद्दलवे अदि एगोतुका वकी वेदा तेमीहु मनसबा रीतिकन लिबिफावां हिने फाहिश अमलु हिंगन तवत दिनुमुं एवरें अल्लाह देके पिरुवति वमे बुने एकमु एक्किबावा मीहा अदि सोदगक कुराइरु एनागे कनातुं हेद कुराइति वातवस नेगे हासिरुं हेद कुरिमीहा अदि एकहेरकं हुरे अल्लाह मतिं हंदमुवुमुं लोलुं करुण ओहरिगेंदा मीहा मैं अल्लाह के रहमत लिबे सबब तकुगे तेरेगा मैं अल्लाह टका कियमन तेरेवे एकलांगे टका रुड़ियाउं हिमिने अदि मीगे तुरुं हेवकंकमं अमुरुको नुबैकंकन नही कुरुमा नमादु गायम को ज़कात दिनुं हिमिने अदि कीर्ति रसूला कियमन तेरेकं अदा कुरुं वेस मी कंकमगे तेरेगा हिमिने
suratu tawbaga man Allah subhanahu wa ta'ala wahi kura wafa basfudige maanaga wani mu'min firhanuna mu'min anhenunni ege ebbai korane paige hiterin kamgawa mihunne Eure heyokantaka amuru kurete ade eure nobakanta nahi kurete ade eure namaz qaimiko zakati Allah ekasange rasula kiyama vete eure na Allah rahmella hutte hamaka shabarun Allahi aziz wanta hakim wanta raskalange la ilaha illallah ki ekalima ke sababun emihaka duniya akhiratuge falaha kamiyab libidenwi kalimai ade Allah subhanahu wa ta'ala ge azab ke goti kamgawa narake minjeve e ilahu ge rahmata niyamati ge goti swaruke wasil kottene kalime mifada mai kalima ka mi kalima vi hindu mi kalima ge sababu bune vediya kamiyabi tan hodeni mi kalima denegane mi kalima ga buna wahakata tedukokken la ilaha illallah ge sharutu takuge terega lobibun himene lobibum ge maane ki mi kalima deke lobibuma e kalima ge ahlu verin deke lobibuma e kalima ge maga gowaila mi hun deke lobibuma ade hame faden e kalima forko bayan ko de mi hunna e kalima eolan kurma jihad kura mi hun deke lobibum bikoto rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallama ekadek fan ge mati veri sahabina e be kalun dakkawa devi saf sida maguga etere fushunna beer fushum bahunna amalun tababi mi hun deke lobibum allah wahi kura wafa basfule ge maane ge wani ade Allah fiyawa ekalange ifada sharikun take bala ganna bayku muslimunge teren ve Allah deke lobiwa faden eba mihun e sharikun deke lobiwe ade iman ve mihun Allah deke lobibun ma bode ade mi harume Allah taka lobu Allah taka nafrat kurum me mawdu ga waga dakkairuga em ftawaruna me mawdu adui wonge kiyal dene kommesar mi harume kudahuga me e grade ashigga olene ko පුදාහුගේ වරරංගල හැම කියවා කුජෙන් ඒකේද එන මේ ඔන්නනේ මේ බෝජහගෙන ඩෙස්කුගේ බෝජහගෙන දේ ඉස්ලාම් ගඩිය කිනේ අරමන්න නේද කියවද හොඩන් මේ අබ්දුසලාම් දැන් සදම්ස හැෆි මේ ආමුකෝ මේ නොහිඟා කම මේ කින වෙගෙන් නැහැ මේ දස්තරේ බකියේද කොමසම් හෙන් කුජෙගේ මස්සලේ තියුලනේ Bueno, sadamso wara sakai ningane jadi wara malama kura pada. Nade kinen he ibe tin ti bune na bune tiden firihen ngole goten he age ki tien none tikan onna gote. Miha kude ke do manje he ni abba hatta ke. Miha gos parwana ka wegen ti kohon pada ka hete ne firihen ngole goten none. Den ehisam asaruna me mawdu furto me adu weni eda. අදි කොමස්ටික බුණා අල්ලාහට කැතිවාදක ලෝබිම මුණා මීහන් ඒක රද්දුක මුණන කීකේතෝ ඒක රද්දුක අනුන මුණ මිජේනි මේ අල්ලාහට කැතිවාදක ලෝබිම අනුන මුණන මුණි ඒක රද්දුක එන මුණ ජෙහෙනි අහබ්බක الذي احببتني له ඉෆරාතකට අහරන් තිබාදක ලෝබි ෆරා තිබාදක ලෝබි වඩ ගන්න වාසිය එමෙ ඒක රද්දුක මුණානිසික අහබ්බක الذي احببتني له එහෙම මේ දවල්ම live Quran में थी कौन हिसाब को तो नमाज में थी बकरा सूरत के 250 अतरवन आयतों 250 हवन आयत के नहीं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. هذا أغنى إسلام دينوغي مي ماتيبري صح عقيدة همني مرة مهمة إباي الله تكا لوبي أما adi hama ehme Allah taka nafret tere umaki nuata al wala wal bara mi aqida ki mi ahlus sunna wal jamaat ka aqida ga tere himene waram muhimmo aqida ei iman kam ga haluerinna Allah subhanahu wa ta'ala iman wegen tibe mista kunna lobi kuruma adi hama ehme e ilahan urediya ilaha kafaruma mista kunna nafret tere kurumuge e aqida Allah subhanahu wa ta'ala dekolo verive adaveteru ejje bayaka lobi nuko emihunna dekolo umge aqida ki ei algun muslimuge ki baga hunna jehene aqida evve salega Allah subhanahu wa ta'ala algun ne baavade be mi mativeri diinuga miwa mativeri hamataka usulta duko algun men duniyevi amilla edum hawa nafsataka helligen gos algun men amilla nafsataka gede gota adi duniyevi miyaduge mi gowalunta kogaje hiken algon menge mi aqida nagadage nuwane egotun algon men deneganne jehe maram muhimmo baatake mige terege behimene Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an ga wahi qur'an ga wafani innamal mu'minuna ikhwa mu'minun ma kan kashbari bande bafa khuntaki kamuge ema mu'minun naki akhuntake emi hun ekakon ekaka dobi wane emi hun ekane ekakon ekaka alala oga terimane emihun ekakwane kaka kambodowa kankamuga hajata benuwa kankamuga hiterive alala hadane khasa gotika emihunaki aqidage gotun ulifa baikumga wanama emima Allah hattaka lobi won mi algon menge kibaga ashagannan jehe baram muhimmo sifai Allah subhanahu wa ta'ala ki to qur'anuga bayan kuraba fe bave e mi wahakata dalil ko deta ayata egoton kirtu qur'an Allah ta'ala wahik rabbani walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim miatuga miwani emihun ei sahabinge tenen kurin ima be wadagenne emme kuri kol ima wadagenne be kolunge fahun ei bayko emihun vidalwiye alamge veri rabbe alamena fa fuswa de balamge akhunna ima kamga kuriara de akhunna bes fa fuswa de bande ali adi alamge hittakuga e be kalonna me do bes kahala nuruhun terikam nafret terikam nulabwande rabbana innaka raufur rahim alamge veri rabbe ba Allah ki oka wanta veri bodi gemwa ilahe misangama choga venanta wodigan wa ilahe algon mi iman kamga terega himene kame algon men muslim akhaya lobi kurmaki ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis wu kurabani la yu'minu ahadukum tiyabahum tanabis mi iman wa kamga nuwe hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ena gamilla nafsage lobi kura kame enage akhaya me lobi kura ha hindako ehmima mi algon men
lobi wan jehe alma mi lobi wa bawan jehe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis wasfo ega mi wani inna awsaqa ural iman iman kamuge emme warugada ulakuge kamuge wani an tuhibba fillahi wa tubqita fillahi Allah hattaka lobi uma adi Allah hattaka nafrat teremo Allah hattaka emihaka rulivum ei iman kamuge emme warugada ulakke terege himmene kameke e mikan algon men denegannan jehe كيت القرآن الله تعالى وحيك ربان غافي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أنني أميهم جماعة فهي خليفة دكي ودا نكنا وانه الله شآخر الدوها إيمان وميهكو يوادون من حاد الله ورسوله الله رسول عداوة ردكلو بري وجميهكا ذوبكو جميهن نقولون باباتي ولو كانوا آباهم ميهن جماعة بفانكم يسوا أبناهم دارينكم يسوا إخوانهم نوتا ابن فاخونكم يسوا عشيرتهم نوتا قاتي ما جميهنكم بيسوس أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إبا من كي ميهن هيتك إيمان كان ديو فيكم وميستكون لكي هذا إيمانكم يسوا ميهن ديرون جنستوي أميهن أدي بامي هتنك دشون كورت الدم دم النسور قلت كم أنه تيجي الله جماعة ميهن لكي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون دناشي كامياب لبي ميهن لكي الله جماعة بارتي ميهن إهم بما أقول من بامي الله تكا لو بي الله تكا نفرت الكرة بيك أمك إبن سالك أقول من دنيا بي دهي بتي كما أمين ليت واش هو تك كريمتي كا ويانو دا فاحش كنت تكا فدا ميس ميهن لو بكر من رنگلو ඉස්ලාම් දින අදාවතේ නුවා මිහිකමක වානම අදකිය මුස්ලිම් තෙරෙන් හොරි ෆාෆකුරා මිහිකමක වීන මේ සේනය නෆරතේ අදාවතේ ගුළුන් කණාද වෙන එනේ හේවමක ගෝවාලංගතුන් හේ ගෝවාලංගති කාෆරුන්ගේ තෙරෙන් බෙස් මුස්ලිමුන් අදාවතේ නුවේ හංගුරාම නොකගේ දොර නෙරේ නුලා මිස් මිහුන්නන් ඊයකෝ හිතෝ මනදෙන් නොකුරේ එමින්න ඉහ්සාන් තෙරෙස් වේදාන එමින්න අදුල් වෙරෙස් වේදාන එන්න මේ සල්ගුන්ගේ දීනා අල්ලාහ දෙකොල නිකම හංගුරාම කෝ අදාවතේ වා බයකා ගා ගුළුන් බාවා මිහුන්න කී කුවරින් කමුගා හදා එමින්න කෙලගුණ ලෝබිවා බයිකමුගා හෙදුම කී කුර්ආන සුන්නතුගේ නසුන් කණේනිකෙන් හරාම් කරබා ෆාකමේ එෆද මිහුන්න ගුළු ලෝබිකෝ ගා ගුළුන් බාවා කමුගා වාන එෆද බය ඛියාමෙත් වහු වාහු ෂී එෆද බයිකමුගා වමන් යතවල්ලහු මින්කුම් ෆයින්නහු මින්හුම් මිහුන් එකුවරින් ගා රහමතෙන් කමු හදා පීහා එමිහුන් වාහු ෂී එමිහුන්ගේ තෙරෙන්නේ එහෙමීම එෆද බයිකම ගොනු අල්ගොන් මෙන් ඊමාන්කම ගෆුරෙම හිෆාට්ටා අගෙන් අල්ලාහට කා ලෝබි අල්ලාහට කා නෆරත් තෙරිවා බයිකම ගා වෙවේතෝ ගදාලා මසේ කුරම් වි වසල්ලාහු වසල්ලම බාරක අලා නබීනා මුහම්මදින් වඅලා ආලිහි වසහ්බිහි වසල්ලම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ දෙස් එම්බේ ෆොරන්න කමුදා කාද මාලුමාත් කොලෙක්ගෙන ස්තේවන කමුගේ උම්මේදු අලමන් එම්බෙන්න කී හේවබස හේවබස කබුල් කරා බයිකම ගා දෙව මං එදි දුආ කරම් මාදවාස් මොලින් ආ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකයි බද්දම උම්මේදු ගා ඔකේද और इस बात जो रहमान दुआ करेंगे दे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।